Play, drop ball. Reset. Reset Poras. Burawe. 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 Nice serve. Play attack. Bertano. Kinain ng depensa. Yes. Nice serve. Set. Samonte. Bam! Pero ang ganda ng depensa. Nice serve. Nice receive by Poras. Set. Nice block. Chance for Asuncion. Samonte. Open spike. Nice receive. Drop ball. Set. Bertano. Nice serve from Sport Academy, Mr. Berdago. Ay, nasalugan ng Mr. Ninino. Poras. Samonte again. Ganda ng recovers. Ay! Poras! Poras! Wow! Asuncion, combination, quick attack! Asuncion, combination, quick attack! Oh, quick attack. 8-all, tie score. Set. Poras. Poras. Aranes, jump serve. Nice receive, coming from Libero, combination play. Open spike, drop ball, recovers. Bonal Poras. Bam! Pinugan na ng depensa. Kumabong. Out. Samonte. Wow. Libres. Nice serve. Combination play. Drop ball. Play. Drop ball. Sige ka na rin. Combination play. Wow! Quick! Wow! Quick! Chance. Quick attack. Chance for Asuncion. Inang receive. Set. Samonte. Bam! Set. Samonte. Bam! Open. Christian. Ganang receive. Good. At the back line. Bam! Good. Poras. Backline again, Samonte. Nice receive. Chance for Asuncion again. Nice receive, kami para bumabong. Drop! Para bumabong. Drop ball! 22-18 score. Lamang. Anang set. Quick play. Good. Anang set. Quick play. Good. Isoy. Aranes. Receive. Umamong. Umamong. 24-18. Nice receive. Kami from Mr. Engineer. Combination play. Drop ball. Mr. Poras. Huling-huling Mr. Mendoza. Back to again. Samonte. For Cellphone na yun. ay Parlili. Ano naman. Block the play. Chance for Asuncion. Set. Quick attack. Wow! Nice receive. Hala. Chance for Asuncion. Samonte. Pinilit. Hala. 23-24. 3. Patay. Ang ganda. Ang laki ng run ng Team Asuncion. Combination play. Berdago sa likod. Play. Berdago sa likod. Ay, good. Game set 1. Berdago. Okay, set number 2. Check. Combination play. Recover. Ay, bisunod na ang libero.
Asuncion. Sigola, quick play. Recovers. Mabong. Poras. Ang lakas. Verdago, drop ball, recovers. Kumapong, gusto kumawi. Ayun naman. Verdago again. Ay! Napatula. Nice receive. Combination play, Samontep. Ay! Play, Samontep. Ay! Naku po, napasobra. Not again. Poras, bumawi. Receive. Chance. Good. Wow. Liliparan sa ere. Yan ang serve ni Mr. Engineer. Samote again. Ayan na. Set. Christian naman. Ay. Nice pop. Wow. Nice receive. Bumawi agad. Poras combination play. Pero wow! Ay, nice receive! Nice save by Asuncion. Libero ng Asuncion. Chance for Kimarile. Combination play. Drop ball. Set. Tumbabong. Chance for Kimarile. Set. Mr. Poras. Bumawi! 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 Away! Anaros, tulungan Anaros. Verdago. Samote. Away. Oh, good. Ay. Nice receive coming from Abusaya. Wow. Palibot suga. Combination play. Wow, ang ganda ng receive. Jimmy Poras. Ayan na, isa long rally mga kaibigan. Rocket play. Good. Chance for Kipanini. Play. Engineer. Nice receive. Isa long rally mga kaibigan. Samonte! Samonte! Nakalap. Wow! Ay! Nabato ang lahat. Man. Up. Check. Ay, Catch ball. ang blocker. Nice receive. Combination bang, bang attack. Combination bang, bang attack. Combination bang, bang attack. Good. Verdago. Verdago. Service. Ay, ang ganda ng net defense. Nice receive. Sumabog Christian. Sumabog Christian. Wow! Block. Good. Chance for Kipanili. Nice receive. Poras. Lumipad. It's an outside number 24, 22. Asuncion. Poras. Samonte. Ginamit ang block. Winner for set 2. Set 2. Asuncion. Reset by Nisoy, reset ni Binje. Binje.
Pag gihampak ni sino to? Liban ako. Service by Lidres. Samonte, gi-block pero service by Humabong. Bardago, ay, na-block on serving Nash Humabong. Receive by Engineer Tisoy, attack, pero receive ni Humabong. Ba? Ay, good. Ibalik ni Tisoy, nakuha ni Lebero. Samonte again, pero nakuha. Set by Namsin, Bardago, nakuha ni Humabong. Ibalik ang bola, nakuha ni BJ. Receive by Gigi. Ay. Gisette Lidres, Sir GC Lamsin. Sir GC Lamsin. Pero wala na kuha. Wow. Attack by Goods Turta. Kuha ni Engineer, set by Lidres. Kuya. Ay, under the net. Kuya Kiji ng Tipanili, receive by Humabong, giset ni jersey number 8, Adrian, pero nasayang sa net. Service, Kuya Kiji. Receive by Libero, anong Humabong attack? Pero nakuha. Score, Rene Kibias. Boom! Oh. Ba, Lidres! Humabong, Ibribol. Receive by Kuya Kiji. Giseta kayo ni Lidres, Bardago. Ay! Giseta kayo ni Lidres, Bardago. Black Sean. Receive by Sir GC Lamsin. Bardago again! Ay! Bardago again! Ay! Lidres. Nice serve. Humabong. Ay! White. Receive by Kuya Kiji. Set ni Lidres. Bardago game. Attack. Liwat. Ay! Napit. Samonte. Samonte. Insa. Service by Humabong Nash. Kuha. Dibalik. Giguha na ni Pero. Giset. Di center. Samonte attack. Di center. Samonte attack. Pero nablakan. Now serve. Nakuha. Inok. Giton ko ang bula. Gitonon ni Tisoy. Score. Ay, gana bola. Nakuha. Tisoy. Pero nabuhang niya ng bola. Samonte. Ay. Humabong. Giset. Oh. Humabong again. Attack. Ay. Outside. Tisoy. Serve si Tisoy. Giset kay Idreyanta po. Giset kay Idreyanta po. Pero wala na. Kuha na eh. Engineer Aranjes. Receive by Humabong. Giset di center. Humabong attack. Nakuha ni Tisoy. Set by Lidres. Bardago attack. Pero under the net. Serve. Idilio ni Suksyon. Humabong. Pak! Aw! Huwagin! Isente humabong sa kuya! Yan ako ay!
Receive by Inuk. Receive by Inuk. Receive by Inuk. Kailang serving. Edilio, giset ni Kuya TJ, Bardago. Pero nakuha, giset ni Umabong sa iyang kuya. Attack! What a nice block! Bukod ni jersey number 10, ibalik ni Samonte. Set Benitez, Bardago attack. Pero nakuha ni Libero. Ang ibang bola. Set again, Ledres. Pero nakuha again. Umabong, giset ni Kuya. Tisoy, Bardago, bumawi. Ay! Again, score. Score. Deadlock 22. Conserve po. Samonte attack. Pero nablakan. Nakuha ni Mekije. Set Benitez. Bardago attack. Benitez. Bardago attack. Black back. Receive by Inuk. Set Benitez. Tisoy. Bardago humabong. Kuha ni humabong. Attack. Dipinila sa likod. Set by Sir Jizzy Labrin. Tisoy rada. Set by Sir Jizzy Labrin. Tisoy rada. Set by Sir Jizzy Labrin. Tisoy rada. Woo! BNU. Yay! Winner! Third set. Back. Receive by Libero. Humabong. Samonte attack. Pinaniwa. Pero receive by Idolo. Magyabang ang bola. Bardago attack. Gitoro. Bardago attack. Gitoro. Pero net touch by ang goal to jersey number 8. Received by Libero. Samonte attack. Nablakan. Good. Nakuha. Ledres. Bardago. Good. Kuha ni Libero. Giset ni center. Samonte. Gitulak. Tisoy. Set by center. Bardago. Nakuha again. Nasa lupa ang bola. Score sa KBS. Score sa KBS. Score sa KBS. Double. Nakita. Ah! 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 What a nice attack by Onsor. Sir Jizzy, attack! Sir Jizzy, attack! Ay! Sulo ng bola. Tisoy. Nangayon si Bibo. Nakuha ni Umabong. Nasa top back row. Nakuha ni Jinte. Set by Ledres. Bardago attack. Ay! Ibo. Si Kula. Samonte attack. Samonte attack. Service by Bibo. Attack by Idolo. Ledres. Bardago gamit ang bola. Nakuha. Set. Samonte attack. Samonte attack. Ay. Service by Samonte. Ledres. Tisoy attack. Ledres. Tisoy attack. Bardago. Ay. Good. Tisoy. Ibalik ni center. Bang! Bang! Score 8-5 TBS. Bang! 5 TBS. Bang! 5 TBS. Bang! What? Service by Sir Jizzy Lamsin.
Vicente Libero, Culturo, Ana Ros, Culturo, Ana Ros, Culturo, Ana Ros, Jite, Gibakol, pero nila hutay. Sir GC Lamsin, si Bay Idolo. Ay, masyadong malakas ang iyong pagbigay ng bola, ha? Si Bay Idolo, Ana Ros, receive. Ay, nyapit. Sir GC Lamsin. Nice serve. Humabong otak. Humabong otak. Humabong otak. Pero nakuha ni Bardago. Pero service by Tisoy ng Ibalinin. Di-receive ni Libero. Humabong otak. Pero humabong otak. Pero humabong otak. Wow. What a night. Humabong na magurang. Jikti atak. Jikti atak. Jikti atak. Ay. Score 8-6. Ay 8-13. Upag na lang ang lamang sa KBS sa tamang sa KBS sa tamang sa KBS sa Tambay Bibo. Jikti. Isi Belibero. Sa bote atak, kinaniwag, pero na bote atak, kinaniwag, pero na bote atak, kinaniwag, pero na kuha sa GC Lamsin. Set by Satan again, sa bote atak again. Pero score sa KBS kay outside ang bola. Stay Poras. Receive by Gigi. Sa bote atak. Sa bote atak. Nablakan ay. Budi. Waya. Bang. Receive by Sir GC. Set by Nintendo Bardago. Set by Nintendo Bardago. Ay. Ginabitan ng dalawang kamay. Jinti yapon. Inside. Receive by Gigi. Set. Yata kay Ana Ros. Set by Lidres. Bang. Klaro kayo. Net touch. Jinti. Ay, what a nice serve. May natitira pa ang asim kay Jinti. Ay. KBS. Jinti. Receive. Bardago atak. Bardago atak. Bang! What a nice attack again. Why? James Bardago Humabo. Serve. Vincent Cercano. Solo ng import. Woo! Receive by Gigi. Idolo. Kinapat pero under. 23-11. Set by Jose Marit, Humabong atak. Set by Jose Marit, Humabong atak. Set by Jose Marit, Humabong atak. Wow! What a nice attack. Humabong. Wait. 24? That's championship point. Championship point. Championship point. Kipalili. Kipalili. Idolo. 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 Bye. Ay. What? Ay. Wow! Receive by Ana Ros. Gibalik ko yan. Gibalik ko yan. Gibalik ko yan. Dilagas. Inside. Inside. Winner for volleyball boys. Congratulations Kipalili Boys nga mo'y ni champion sa Volleyball League sa araw ng Barangay Kipalili 2025. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhilang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye!